Rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela saat kecil, mengembala dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 30 yang umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Jarang lo KPD. Tempat pulang. Pulang ayo. Ada satu sosok entah hampir lupa, jika ingin humbu menjadi din puasa, bukan salah berdoa. Aku cinta, ku sebut namamu ayah. Seandainya waktu tak akan terlupa, jika ingin aku menjadi dewasa, bukan salah berdoa. Aku cinta, ku sebut Terus ayah, engkau tempat pulang, engkau sidang sayang untuk seseorang ayah. Terima kasih untuk segalanya ayah. Kaulah cinta dari dunia. iya, terus Api. Allahu kafi, abuna kafi, kosodana kafi, wajadana kafi, ikuya kafi, kafanal kafi, waminal kafi,
alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu, lihat debu, ambillah sapu, hiasi hidung ibadahmu. Jangan tinggal ke salat 5 waktu. Sungguh indah main di taman, kupu-kupu berterbangan. Lihat baca Quran, jangan lupa sholatan. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasodana kafi, Wajadana kafi, Fikul kafi, Kafana kafi, Maina kafi, alhamdulillah. Namanya Nahla dan Jahra, hiasannya Mbah Saipun indah. Rajin puasa, rajin berjaga, semoga kita masuk surga. Marilah teman-teman semua, kita naikkan takwa. Saya di guru Umi dan Abi, semoga hidup kekal bahagia. Iya, Masya Allah ya. Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Kakak Afra, Ong Irwalu. Halo Kakak Afra. Iya, Ade salam kenal, aku Kimberly. Oh iya, Kakak Kimberly ya. Salam kenal Kakak Kimberly. Iya. Kakak Fitra Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Fitra salam kenal Kak Fitrah ya. Kakak Mariki Swati Yulianta. Hai Kakak Miriki Swati ya. Salam kenal dari kami teman-teman semua ya, dari Zahra dan Kakak Nahla teman-teman ya. Nah, bergabung teman-teman. Ayo kita baca Asmaul Husna bareng-bareng yuk. 1, 2 mulai. Nas'alukal ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhab burrazzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidur rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul bashirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafizul mukir al-hasibul jalilul karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudu majidul ba'isu syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhirul batinul walil muta'alul tawwabul muntakimul afur rauful malikul mulki zul jalal wal ikram al-muqsitul al-jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ul darun nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warisu rashidu saburul ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul bashir. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Iya teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah tap-tap layar ya, Masya Allah ya, barakallah teman-teman ya, barakumullah teman-teman, salam kenal dari kami teman-teman ya. Ayo teman-teman ya, doa duha bareng-bareng yuk teman-teman. Nah, dulu belum ya? 1, 2 mulai. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika sholihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin rabbal alamin. Kakak Brenda Az-Zahra, hai Kakak Brenda Az-Zahra, halo, salam kenal Kakak Brenda. Salam kenal dari kami ya, dari Zahra, sama namanya dari Zahra, Kakak Az-Zahra. Dan Kakak Nahla ya, Kakak Brenda Az-Zahra ya. Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, lanjut ya bacaan sholat teman-teman bareng-bareng yuk. Bacaan doa iftitah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya Rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni
warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bacaan at-tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Iya, sekarang baca Kanahla duluan apa tadi Yahya duluan? Saya. Kamu. Kanahla, ayo. Ini ya. Ya, teman-teman, sekarang giliran hijau. Kanahla teman-teman ya. Baca. Habis saya mau liatin HP saya. Oh iya. Titik-titik. Iya. Baca di punya ibu. Islamin, iya. Mau jangan dulu apa renang dulu Kak? Murojaah dulu dah. Udah, iya dari surah. Lama. Lama, iya. Alif Lam Mim. Dari surah Abasa teman-teman ya. Iya, surah Mutaffifin dah. Mutaffifin aja. Mana? Itu nanti. Iya bagus ya. Surah Al-Mutaffifin. Pakai apa? Pakai Al-Quran. Hah? Mutaffifin, iya, ayo. Surah Al-Mutaffifin. Itu buka apa? Baca itu. Cari Al-Mutaffifin. Nih, langsung ketemu saya. Emang kok tahu sih Kakak Nahla? Allah karim. Al-Mutaffifin lah. Ya, teman-teman bilang kita baca surah Al-Mutaffifin teman-teman ya. Ini. Ayo. Kebantal. Ini deh. Deh. Bantal biar nggak. Deh. Wah iya itu. Ayo. Ayo surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul alla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal 'araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynay yasrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Al-Insyiqaq. Iya, Al-Insyiqaq teman-teman ya. Yang mau ikutan silakan bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, mau kasih tahu yang saya berdarah. Iya, iya. Itu betulnya. Iya, itu berdarah. Kelihatan enggak? Kesehatan. Ayo. Kipas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u insyaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد. Aduh. Kamar Di atas. oh iya di atas terus innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud zul arsyil majid fa'alul lima yurid al ataka hadisul wujud fir'aun wa samud balil ladzina kafaru fi takzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Kakak Al-A'la ayo Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang bagus gak? Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha
nafis. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i zatil raj' wal ardi zatil sadq innahu laqawlun fasl wama huwa bil hazl innahum yakiduna qaida wa akidu qaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu ghusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara sama rabbihi fasalla bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa Inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa al-Ghasyiyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyun mabthusah wa ilal ibili kayfa khuliqat wa ilas samaa'i kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili iza yasr hal fi zalika qasamul lizi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad allazina tagaw fil bilad fa aksaru fiha fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa
fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma iza ma batalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Iya. Shadaqallahul azim. Iya, alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah. Amin. Ya. Sekarang Kita baca Hmm. Alif Lam Mim. Banyak. Emang Alif Lam Mim Ini dia kali baca. banyak emang. Banyak. Ya, Fatihah dulu. Fatihah dulu ya. Bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Ayo Fatihah ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus Rabbingfirli wa liwalidayya amin doanya. nggak bisa. Ke sini geser. Ke sini. Mana ngomong? Ini Al-Baqarah alif lam. Ya. Ya alif sama kayak kau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum Panjang. yuqinun. Enggak. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Iya, maksudnya deh. Terus. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim ghishawatu walahum azabun azim. Iya. Lagi. Di situ ya nih ain nih.
Azabun azim, ada ain, tuh ain. Sama sini akan ahla. Lagi Fatihah. Sabar mengabar mabi. Ya alif ya. Ayo. Bismillah. Hah? Satu lagi. Dua lagi, karena mabi belum. Ayo. Bismillah. Kayak kalau sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dulu? Ada apakahnya? Nah, iya, itu ya benar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Ulang, alaihim. sirotol. Saya akan bangun Siratal ladzina bagi an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik lika wa bil akhirati hum Warakat. yuqinun. Iya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Iya. Sampai 5 doang gitu ya. Sampai ayat 6 ya. Ayo, allazina. Hah? Mana? Allazina ya. Mana? Innallazina. Belum. Salah, maaf. Innallazina kafaru mana kan? Benar. Innallazina kafaru Sawaun. Sawaun Mm-mm. alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus Lagi ini tadi atau lagi kota mau sampai ain, kota mau sampai ain. ini ain nih, ain apa ayat ini, ayat berapa nih, 6 ya, 7.